رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا شنوندگان رادیو دنگ گلدن باشکودار نیجه ایرو 17 حزیران 2024 دوشنبه بروکسل ساعت نه لامده ده امنو چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی عربی را پویا نوبت دیجی دست سرکینا وینا گل د جشنه دیجی دوام کرد ل آمده چالاکیا نوبت یال دیجی دست سرکینا وینا گل لبر شارداری آمده دروژا یکمینیا جشنه ده به کنسری دوام کرد د چالاکی دو ده هفسروکادن پارتی آمده پنارساک تکن آخوی گود پی تحمیلیا دستلاتاری AKP و MHP یال دیجی دست کفتین کردان دوام دیگه ام لورن و ام تکوشنا خوب دومینن پشره هفشارداری آمده سر بوجاک آخوی گود ام دخوازن ریز جهل بشارتنان وره گرتن دوان 8 سالن قایون دا تخریبات که مزن درکته هوله ام جبو و تخریبات جهوله راکن شو روش کاردکن بشره مرال دانش بیشتاش آخوی گود دی ججنه دی جیل همو شارداریان دی تاین کرنا قایومان برخودان هیه برس و هری تونت یاری دی سیاست قایون برتگا گله بحثا براتی دیکن گل و فرقا دنگ گل آمده و دنگ گل یوزگاته چیه براتی پیشی بوکوی پکته وان دستانی سر شارداری آمده هف شاردار سلچوک مزرقلی هیجیدی گردگی ایده سوچه هری مزن دستانینا سروینا گله evde sılatları ve sücedike Meraldanış Beştaş, Slavca Selçuk Mızraklı, Selahattin Demirtaş, Leyla Güven, Figen Yüksek'te o hemu girdiye siyasi reşiyan tugut, yekana da xozar kurdan eve kuddinav ne teveya demokratik de bir zamanın aznamaya xabijin. Emelitici politika entürnekine liber xabedin piştiya xaftine Azad Bedran Strangut Gerseci Guvent gereda. Polisan legirtige Karabuk'e de saatan legerin kere polisin teme edi çardıya Haziran'da bir sarqavuşa girdi siyasi legirtige Karabuk'e tipate girdin u de saatan legerin kere dedama legerin akub bir yara dozgeri hate kirinde desnivis xabaten çiroken kurdi kovar pürtüken girdiyan u nav nişan telefonen ayı de malbat eman hatire deste serkirin hati erkirin kujibili ve ke berdana gerek girdiyan jihati aslen kirin navin girdiyan ku tevi cezayı ve kılas buya onayen Berdan, Mehmet Sarıltın, Aydın Kudat, Abdurrahman Güner, Ali Koç, Mustafa Karakaya, Ejder Doğan, Abdullah Oku, Ahmet Oktay'ın. Nave girtiyen ku 6 salı dengirtin u Berdan avante astenkirin ji evin. Haki Aygün, Mehmet Şirin Taşdemir, Kadri Akkoç, Hasan Oğut, Ali Haydar, El Yakut, Muhittin Pirinçoğlu, u Halil Temelin gertiyo malbat devam banklı raydarin devlet u deslatari kirin ku demir destavili pekarne keyfi u ne kanuni binin malbatan raygand ku heke be hukuki berdoğan bike veli bergirtike han despi çalakyan bike Sergunde Metina erişen dagirkeriye devam dike erişen devlet atırka dagirker ku hemu nırxen ahlaki muruvi bin peydike duruja yekem acejna qurbane de berdoğam ker. Devlet atır günden guherze u belave yen Metina yen giriday herben parasa medya bombardıman ker. Encama bombardmana bala fren arteş atırk adagirker nahat ezani. Hevseruka gişçiyeden Parti Tülay Hatimoğulları u şaridariya bere linavçen reha curne reş viran şir u serekaniye serdanı cejne kirin. Tülay Hatimoğulları u şandeya bere avulçu curne reş hevşaridar garip yeşil u Serhat Paydaş. Bendavın Mirsa şaridariye reşande peşvazi kirin. Hevşaridar Paydaş serdanı da akıviye gut valatiyek ku hatta cemmen
ولاتیه که هاتجه من اوگود از 30 سالیمه یکم جاره دیکم آوای شارداریه ev minaka siyaseta kayyum uğur çıkası dürüyü gel destişan dike. Pişre Tülay Hatimoğulları ahiviye gur jurnere jibu meser keftirek mezin bu. 45 sal beri livi deresi endamil meclisa şaridariye yejin hebun. Emdibinin ku 45 sal beri nihato ven hefserukatiye li jurnere şatiye reşandın. Hilbijardın la heft navendar haten ukerin lebele çave herkesi li ser jurnereş bu. Bu dubare buna hilbijardine carek edin vicdan u adaleta gel hate pişras keren. Tülay Hatimoğulları uşandıya pere pişre çune şaridariya veran şehri. Hev şaridar Bedriye yorgun u Serhat Dicle inan u endamen meclisa şaridariye şande peşvazi keren. Şande heri davi çu şaridariya serikaniye. Heşaretdar Uğur Kahraman u Rahşan Yazar Hatimoğulları u endamil meclisa şaridariye şande peşvazi keren. Tülay Hatimoğulları li şaridariya Serekaniye ahivi gud ebetevi hemu lefetiyan jî gelî û gazinan nekin. Em neçarin ku çavkaniyan xwe bixwe hilberînin û xizmetê bikin. Em ê lê her derî dijî polîtikaya qayyum bibin bersiv. Herkesek vêkê dizane ku qayyum ne tenê pirsgirêka Dem Partiye. Ji bo vê jî bertekên gel jî li gurî bertekên berê baştir in. Hevserokê Giştiyê Dem Partiye Tuncer Bakırhan li Agiriyê serdanê şaridariyan kir. Hevserokê Giştiyê Dem Parti Tuncer Bakırhan di çarçûve cejna Qurbanê de serdana şaridariyên Agiriyê kir. Alîkarê Serokê Koma Dem Partiye Gülistan Kılıç Koçît û parlamentera Agirî Necla Demirci bi Bakırhan re bûn. Şandeya Awilê serdana şaridariya Giyadîrê kir. Hevşaredar Hayat Zorbay û Ednan Doğan şandeya Dem Parti pêşwazî kir. Şandeya Dem Parti cejna kesên şaridariye pîroz kir û pişre çû navçeya Avkevir. Bakırhan û şandeya pêre li ber deriyê şaridariyê jalî hevşaredar Cemil Duman û Mehmet Ali Budak ve hate pêşwazî kirin. Bakırhan li pêşverî gel axiviyê got em ê bi hemû hêza xwe xizmeta gel bikin û rûyê reşiya siyaseta qayyum eşkere bikin. Şandeya Dem Partî herî dawî çû serdana şaridariya Agir û cejna hevşaredaran Hazar Araz û Mehmet Akkuş û encümenan pîroz kir. Bakırhan li wir jî axiviyê got wêneyê herî baş yê talana qayyum giyadîne. Divê em bi wî wêneyê baş şanî gel bidin. Şaredarî malên gelin û temînata demokrasiya herêmîne niha demdema xebitîna û demdema xebitîna bi şev û roj e. Rojnavan Serdar Karakoş peyama spasiyê da. Serdar Karakoş di 23 Gulanê de jalê polîsên Hollanda ve li ser daxwaza Almanyayê ji mala xwe hate bin çavkirin û di 14 Hezîranê de bi şert hate berdan. Karakoş piştî hata berdan daxuyanek da û got ez spasî hevalên xwe yên kar ketkarên çepemeniya azad hem pêşeyên xwe saziyên dost demokrat û kesêtan dikim ku tevî piştgirî dane min. Êrişên li ser çepemeniya azad ji salên 1992 ve weke parçeyek ji jiyana me ya têkoşînê dewam dike. Li Ewropa jî di demên dawî de bi polîtikayên ku dewama zextên dewleta Tirk êrişê saziyên çepemeniya azad dikin. Gelê me dostên me armancavan operasyona nas dikin baş zanin bê çi qasî dijminê têkoşîna azadiya gelên masûmin. Karakoş dest şankir ku li dijî hêzên êrişkar berxwedana li her qadê jî dewam dike. Armanca gelê me û medya azadiyê yek e demokrasî aştî û azadiye. Ez bank li gelê me dostên gelê me û hêzên demokrat û şoreşger dikim ku li dijî êrişê li ser çepemeniya azad têkoşînê mezin bikin. Carekê din spasiya herkesî dikim ku piştevanî dane min. Doza iadeya Serdar Karakoş wê di 24 Tirmeyê de pêk were Serdar Karakoş heta wê rojê wê heftane biçe û îmze bide. Sê şehîdên Yêrikeyê Hêjasîne Sîrwan Alanî û Şêrgo
روشلات هاتن ببیرانی شهید هیجاسنه او هوالینوی د 15 حزیران 2021 دل نزدیکی گونده سورتیه لهرما شاهو د انجام شرکه به پاسار دولت ایران ده شهید بوبون لسلیمانی مالباتا شهید هیجاسنه او هن مالبات اندنین شهیدان جبوز سیمین سالوگر سه شهیدان مراسم بیران پیکانین پیشتریز گرتن دایگا شهید هیجاسنه دایه پشکری آخوی او سلاف لرهبر عبدالله öcalan و برخودر نهرمن پاراسا مدیای کرو گود تجدار سر برابوته واته تجدار سرگل کرد از تجد چرمزار دکم دایه پرشینگه دیارگر گو شهید هیجا تاوی گو جوان بو کevine شوبیا شورش کرده مشان لحبری چه او ساندن اوجودا کاریه دجبریه تند نشانده ده شبو ویجی تاوی نوا تفگر آزادیا کردستانی بو هیجا ده گو تنه تگوشینا دریا رهبر آپوده دکاره کردستان آزاد بوه دبن باندورا رامانی رهبر آپوده بشتاری نوارفن آزادیه بو ایروژه هم دبینه گو تنه لهنگن تفگر آزادی گریلا بو فدکارانه لدیجی دجمن انداگر کرد تگوشینه دکه ام وک مالباتا شهید دکسه ده هوال هیجا سنه سیروان آلانی شیرگو روشلات و همو شهید اندریا رزگاریا کردستانه ده شهید آزادی ببیرتین اصوص دن گو امدری آوان ده تگوشینه بکن پشره لسر ناو مالباتا شهیدین باشوی کردستانه و حب احمد آخوی گود ام جارکتن سوز دادن که ام آرمان جنمزینی شهید هیجا و همو شهیدان بخوری درکتنا دو زوان تگوشینه بکن ام لایق کد و برخودان رهبر اپو و همو شهیدان بکن جنک ازید تبیسی زاروکن خیل دو هکی وندا بون جنک ازدیا بناوی امشا سالم هواند تبیسی زاروکن خیل بناوی ماهی آمد و سوزوی کو بخواه جه کوملگه ها گیرزیریک آب سرشنگاریه و لبر کامپا بدره یا دو هکی وندا بون امشا سیلیم تبیسی زاروکن جبو بچه بجشک بریکتن و جوی دمه حیانها نایزانیم به بکو دره چونه لگوری آگاین کوژ کامپا بدری هاتنه بدست خستن دو سبهی و لامشا سه زاروکن خواه لبر دری کامپیل واسه تکه سوار بونه پیجای برخستنه کدناوان سالین در باسکوی ده به دهان کچ و جنین ایزدل کامپیون باشوی کردستان وندا بونه و حیان ها چارنو سوانجی ندیاره در روز اول جشن ده 16,000 کس بریندار بون وزیر تندرستی یا ترکیه فعالیتین کوچ لسر حساب خوی مدیا دیجیتال داخویانی داو بود در روز اول جشن قربان دل انقره 1274 کس لإستانبول 840 کس لإزمیر 416 کس لتوای ولایجی بگشتی 16,000 کس دماغو سوالان سرجیدی کرنده خوی بریندار کرنه چته داعش ایریش ناویندا بنچافکنا روسیا کرند دمکه کوشر نابرا روسیا و اوکراینیا به دجواری دوام دیگه در پی چته داعش لهرما روستوه ایریش ناویندا بنچافکنا روسیا کرن و ناویند کردن دسته خو چافکنین هرمی راگان کو چته داعش دو کسن ناویندا بنچافکنا کار دیکره شرهین گردنه دیمنه کو د مدیا جواکی ده هاتنه و شاندن جدیدنه خویا کرن کو چته داعش یک جی رایدارن رهین هاتیه گرتنه Ajansa Fermiya Rusya riyajî ragehan û agahî da û got kesên dibin çavan de bi tewamat tevlî terorê bûne hatine girtin. Saziya Medya Rusya balsa jî ragehan ku êrîşkar ne pêncî şeş kesin. Beşek ji Medya Rusya jî dibêje ji êrîşkaran tenê sê kes ji tên Daişê ne sê kesên din ji demên berê de kesên ku bi 18 salan hatibûn cezakirin. لبهر سپی و اتلانتیکه د 5 مهانده 5045 پنابران جیان خوش دستان لگوری رخصترا سازیا سویلیا یا اسپانیا
Comminando Fortress hejmara penaberên ku di navbera meha Çile û Gulanê de jiyana xwe ji dest dane rojane bi giştî sih û sê kesin. Di raporên ku li gorî danê Netewên Yekbûyî û Yekîtiya Ewropa hatiye amadekirin de tê gotin ku piraniya mirinan di dema derbasbûna ji navbera peravên Rojavayê Afrika û giravên Kanarya çêbûne. Li veriyê de 4808 kesan jiyana xwe ji dest dane. Li ser riyên din ku ji Cezayirê heta girava Balearik û peravên Rûşhilatê İspanyê jî 175 li deryaya Alboran 47 û li tengava Gibraltar 24 kesan jiyana xwe ji dest dane. Rêxistina Walking Borders diyar kir ku ji bo parastina jiyana penaberan û rêzgirtina lûvindahiyan divê tedbîrê lezgîn bêne girtin. Rêxistina Walking Borders destnîşan kir ku mirinên sala 2024 ji mirinên sala 2023 zêdetirin û got di sala 2023 de 6007 kes jiyana xwe ji dest dabûn. Bi taybetî riya herî bi talûke ji peravên Senegal û Moritanya dest pê dike û heta bi riya Kanaryayê ve diçe. Belê godarên jemen çên sesiyê pêşkêşkirin ana xatirewê den baş.